doa. Sebelumnya hadirin sekalian, kami perkenalkan dan kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Dewan Juri kita. Yang pertama, Bung Dr. Solihin. Lambai tangannya dulu. Berikutnya Pak Andi Ihsan. Beliau adalah akademisi dan praktisi musik. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ustadz Kiai Haji Bahri Waru, salah seorang qari internasional yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita semuanya. Baik, sekali lagi kita awali penampilan panelis pertama dengan takbir 4 kali. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama penampilan panelis pertama, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Goa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. لك شفاعة وهذا مطلبي
Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdak صدق وعدك ونصر عبده وعز جنده وحسم الأحزاب وحدك. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.